Vatandaşlık ketesin. Hiç çık değil be. Sen kimsin? Militsiya kızmatkerimin. Boldur anam gelip olmayacak. Yok Görmüyorsun siz adam. aralashpаңыз da men bu Sen- işe qayrilib otam men. Давайте. Ana men ne jetip olasın? Men Ey. siz қолыңызды момтотпайсыз. Gidin nahul. Men de video otam. Dalboyup. Sen dalboyup. Men de video otardança. Nege men jetilesin? Jür. Nurgaza, turup. Modik. Sakal. Bergelçe. Aka, сөгүнбөй сүйлөңүзчү, макул болот. Ne vadil bolsun? Ya, siz эмес, бияк водитель. Senin arşın ne kıldı? Каччы байке. Arşın ne kıldı? Байке качып турмуштайбы? Ey. Сөгүнбөңүз, оздурасыңыз. Zakon var. Байке, Sen niye kılmadın? оздурасыңыз. Ketesin. Ya, Sen hırıp ketesin. каяктан ырып Ben кетесиң? niye kılmadın? Жашоодан ырып кетесиң. Неге жошуудон ырып кетесиң? Кызматтан ырып кетесиң. Ырытып кое аласызбы? Биздесиң. Ошондо Gördün mü? Problem problem olur dedi. отур дейм, Böyle байке. çetik olarlar. Мыйзам теңдесин ошотом сиз менен. Отуруңуз. Oturlar mı? Ben otursam burada. Tamam problem olur dedi. Gönülle Nurgaz, Hadi şöyle çık. Mardağın tapkınla dedi. Hatırlıyorum. Ошондой байке. Ben de geçen var. Жок, жөн эле сүйлөгөндө тиги досуңуз туруп алды го, кызматтан алам деп. Кызматтан мени алганда ким экен? Canavar. Мен эч кимден бул дүйнөдө коркпойм Кудайдан башка. Aa, ben seni düşünüyorum. Сиз билесиз да, мас айдашкан ойдо айдаган болбойт. Yaşta bile. А эмне айдадыңыз? Şu bir kişiyle bir adaş kaldım ben. Адашып калганда болбойт да, байке. Мас айдаган болбойт. Nadir, anda oldu. Onun yüreğim ki. Чыкпаңыз байке. Nadir, bırak öküzün ortasında var. Ettin ha? Yap sözü. Жок, болбойт дейм андай байке. Nadir ne oldu? Мас болуп айдабыш керек, ошол эле болду байке. Kızma. Жок, 10 миңге да, 20 миңге да макул болбойм. Özün bu sapıktan. Hiç çık değil be.